Assalamu alaikum domaćini. Kako je? Kako zdraži? Ja sam Halil. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Evo je. Mašallah. Mašallah, mašallah, evo je. Evo stigla je. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. So make a better world. Adnana, znaš ti mus krave? Ha? A sestra? Sad ćemo učiti tako. Ne znam, ja mogu bi ja učiti. Znaš ti, momčina? Ti samo znaš pit mlijeko koji ja. Eto, majko. Hvala Allahu, eto. Stigla je. Ljudi su bili koji su donirali. Dragi Allah dao ovako, eto obacelili djecu, obacelio ima, dragi Allah. Amin, svi u nas, svi. Možda da vam Allah pokloni i vas i vašu djecu. Amin, svima nama. Da vas Allah nadari, napravili ste veliku zahvalu. Mi kad smo dolazili prije 2 mjeseca, mjesec koliko ima, kad je on kupio sjeno, a rekli smo nek kupi ako voda, bit će. Ja i profesor. Ja, kupio je biće, ako Bog da biće, sve će biti. Samo vama hvala koji ste se potrudili i obeselili njegovu djecu i njega. Sjedno, ajde. Ajde sjedite, bre. Ja vam, dragi, da Bož nadari ovakvi vas i vašu djecu i sve. Kad ste bili u pomoći, Može, ajde ti mene nazove, pa ćemo mi onaj. Svi će ulici. Nije biti. Može. Ademe, ja imam da samo prenesem selame od ovih donatora koji su preko mene učestvovali u ovoj realizaciji za kupovinu krave. To je Nermina Hrnčić, moja rodica, Nedžad Orman, Emir Čogić, koga zaboravim, Mustafa Dagoja, Perinda, eto moja porodica, eto prilike mislim da je to, eto da bude hajirli ako Bog da. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. Heal the world we live in. Save it for our children. Heal the world we live in. Save it for our children. Heal the world we live in.